Chakula MPS BPSC Blok Public Health Center hin si special health camp tu la chiklo yon wang padunai hala blok tin padunai pro la si chengsi ono chiklo thom chok lo bon ke chengsi manja blok padulo fit bajan blok lo da community blok lo maso health camp padu ke kenang sot camp ke la pregnant mother hala child si sumarso 0 to 5 la paswata tung selama kithi motivate do pula bang so all India la sorry pur long dulu sorry pur bang Assam bang la klang dulu ko Assam long lang so ko karbiang long masih la so motivate plus la mother so motivate kilo la so jo ni si so government of Assam ke ni si aku special health camp padunai so alam di nang palir la si aku padu la kithi kita sarti Tuhan la maksud isu bilang mencenglo kalang Tuhan agak awar sai pipondo la pregnant ise ka Tuhan tangka ke ron langsung berbeli na ka pido rasul isam tangka pido rasul pero so pinilda health care mo kapre kisu bilangin da wa ngai polo wa tiksabe si kapre kam wa side ko bon na eye specialist no bang nagi cancer detection ani so detection na kontak ba ko to check ko kita bang lahir nang lin dan bon stamel ada ko la kauntung magke la pregnant mothers ko na so semua seperti itu masuk ke lagi war sai lo masih awareness ko sila ko no masih doktor langsung mo mo kenangan so semua seperti sapi mandu lo masih dalam so special health campaign la so war sai long po ba long look si kilo masih anso si di karbiang long tamel la so health awareness okay kirang sot pen smart seperti tumbang doktor ba hospital long damdi po hem so pa event hala long bang kela jak jukila BPSC mandara long IB mesen di ponji pusing itu mari long bang solang wana hok nang ini mengkarda company lalu kata si kinang sot hetan kuya lah halaku ajengan IB talo si conference so apa nak kinang sot conference hall kinang sot kolam hedu lalu lah si kidamtang adiman kapang na dulo notis tamel la mangso budget lo kapon ko jani lo si non alam hebang cak kuno si kibangilang 23 24 la mangso ningkan apa ana budget pen sila mangso IB kam conference hall sa bikin punya kan sisik pun make dulu masih langkon nang budget nang lelang ba in election pending tentu lah kita make dek masih sisik pun sa hong lah bang oke sarla chukela BPSC long doktor sa tuma kuatar bang ke ban pikan sar SDC akai prang pen ta hai pun sila bang so hamikin ponji panang riam gitu isek peni awar sai ponji dek kalau lo same lo kita lah so budget long dilantang cerai ciling kata oli pun pun jadi si tangkaran ini tak komit si mungkin sudah si di pohon sila construction of hanpole ceti so bom besi kardengong atau kan medical subcenter pencenglo hospital begini itu lagi kan masih kan di bawah pun po non datang satu ini memang diwangi asap pun dan ciling ada event ini bisa asap landas doktor dan nurse ini dak kaduri tulang salap so bapak ponji panang ni sini doktor lo ba staff kaduri lagi ledak dia ke mahota kaduri saja lo dia ini kan iskan lo dia doktor atau appointment equipment lah bangke karbiang lo sama konsil lagi dengan ni lah bangke setiap PSC sama kita tang bukan pom bak dulu boleh masuk kan dokter dak ciling ada ciling kalau soal ini masih karbiang lo boleh sampai sih sampai dulu sada equipment dulu boleh karbiang lo kan bangkang dokter yang tipo kita nang tipo sampai kita sektor elektro masih kurang langsung kaku pada dulu kami nono mang equipment ada masih dokter ini tenang lihat dulu kapan dulu terbang lo pas transfer dan lo masih equipment dulu putih mau dak nang lihat dulu pun dia lah mak itu
same thing staff bangke lah men dia proses gono aku Ciling